дуруд шунавандагони азиз, охирин хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир дар барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мешунавед. имрӯз 3 апрели 2020 сол аст. хабарҳои рӯзро аз тоҷикистон шурӯъ мекунем. имрӯз таҳти раёсати қоҳир расулзода сарвазири ҷумҳурияи тоҷикистон раиси ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирии паҳншавии бемории коронавируси COVID-19 ҷаласаи навбатии сари идораи ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ ва паҳншавии вируси коронаро дар тоҷикистон баргузор гардид. таври агентии миллии иттилоотии тоҷикистон ховар иттилоъ медиҳад, дар ҷаласа қайд карда шудааст, ки тибқи маълумоти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурияи тоҷикистон то рӯзи 29 апрели соли 2020 15 ҳолати тасдиқшудаи марбут ба коронавируси навъи COVID-19 дар мамлакат ба қайд гирифта шудааст, ки аз ҷумла 10 ҳолат дар вилояти Суғд ва 5 далели дигари сироятёбӣ дар шаҳри Душанберо дар бар мегирад. бо назардошти вазъи мавҷуда саридораи ҷумҳуриявӣ оиди пешгирии вируси корона ҷиҳати пурзор намудани чорабиниҳои зидди эпидемикӣ ва пешгирии интиқолу паҳншавии коронавируси навъи COVID-19ро дар мамлакат тасдиқ карданд. бояд қайд кард, ки аз 1 феврал то субҳи 3 апрели соли 2020 барои ошкор ва муайян кардани сироят дар қаламрави ҷумҳурияи тоҷикистон 10937 нафар ҳамватанон ва шаҳрвандони хориҷӣ, ки дар қаламрави тоҷикистон қарор доштанд, таҳти карантин қарор гирифта шуданд, ки аз ин шумора то имрӯз 8438 нафар дар ҳолати солимӣ ва устуворӣ қарор дошта аз беморхонаҳо рухсат дода шуданд. дар ҳоли ҳозир дар муассисаҳои табобативу профилактикии ҷумҳурӣ беш аз 2000 нафар таҳти назорати тиббӣ қарор доранд. то ҳолати 29 апрели соли ҷорӣ 304 нафари онҳо аз муассисаҳои тиббӣ рухсат карда шуданд. бо қарори саридораи ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ ва паҳншавии сирояти коронавируси COVID-19 ба донишҷӯёни курсҳои 1, 2 ва 3 муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурияи тоҷикистон дар робита бо таҳияи барномаҳои таълимӣ аз 4 майи соли 2020 таътили тобистона эълон карда шудааст. натиҷаҳои имтиҳонҳои тобистона ҷамъбаст карда шуда тибқи рейтингҳои 1 ва 2 ба донишҷӯён баҳо дода мешавад. барои хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти олии мамлакат бошад то 15 майи соли 2020 фурсат дода шудааст, ки имтиҳонҳои давлатиро ҷамъбаст кунанд. саридораи ҷумҳуриявӣ инчунин дар бораи истифодаи ҳатмии ниқобҳои тиббӣ барои аҳолӣ қарори махсус қабул кардааст. хабарҳои рӯзро мустақиман идома медиҳем. дар Москав кормандони пулис 2 муҳоҷирро барои вайрон кардани ҳолати худнигоҳдорӣ дар хона боздошт карданд. аммо ин дастгиркунии кормандони пулис аз ҳарвақта дида фарқкунанда аст, чунки дар хабари матбуотии вазорати корҳои дохилии Русия омадааст, ки муҳоҷирони савораи нақлиёти тамғаи Hyundai Solaris бо ишораи нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ итоат накарда ҳаракатро идома доданд. ҳангоми таъқиби нақлиёти мазкур нозирони роҳ аз рӯи муқаррарот ба ронанда чанд маротиба амр карданд, ки нақлиётро боз дорад, лекин ронанда ин ҳамаро нодида гирифта ҳаракатро бо суръати баланд идома додааст, ки кормандони пулис маҷбур шуданд аз силоҳи хидматӣ истифода карда ба чархи нақлиёти зери шубҳа буда оташ кушоянд. омадааст дар хабари матбуотии вазорати корҳои дохилии Русия. дар нақлиёт кормандони пулис 2 муҳоҷири Осиёи марказиро пайдо карданд, ки ҳар ду бо забони русӣ суҳбат кардан наметавонанд. дар натиҷа кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар нисбати ронанда оиди дидаю дониста вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва беитоатӣ ба корманди пулис санади дахлдор тартиб доданд. илова бар ин барои ҳар кадоме аз муҳоҷирони боздоштшуда санадҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар бораи вайрон кардани низоми худнигоҳдорӣ дар хона тартиб дода шуда ронандаро бошад ба 15 рӯзи ҳабси маъмурӣ равона кардаанд. аз Москав ба Ӯзбекистон назар мекунем. дар назар аст, ки президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев дар арафаи иди Рамазон фармоне содир кунад, ки як қисмати маҳбусонро аз зиндонҳои Ӯзбекистон афв кунад. хабар медиҳад Подробна ӯз.
گفته می شود که امسال عفو نسبت به پیشتر دایره وسیع‌تر محبوسان را فرا خواهد گرفت. یادآور می شویم که سال گذشته در عرفه عید ماه مبارک رمضان شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان 575 نفر محبوسان را از زندان‌های ازبکستان عفو کرده بودند. از آنها 361 محبوس پوره از ادامه جزا در مؤسسه‌های اصلاحی آزاد و برای باقی مهلت نگهداریشان در مؤسسه‌های اجرای جزا کم کرده شده بودند. ازبکستان توقف پروازها به دیگر کشورها را با سبب پهن شدن کرونا ویروس کووید 19 تمدید کرد. این تصمیم را کمیسیون ویژه برای مبارزه با پهن‌شوی سرایت کرونا ویروس قبول کرده است. دفتر مطبوعاتی جمعیت سهامی گشوده ازبکستان هوایی لری خبر داده است که شهروندان می توانند چپته ها را پس از سنه 30 ایون سال جاری خریداری کنند. یادآور می شویم که از 30 مارت تا 20 اپریل در ازبکستان خدمت رسانی هواپیمایی پرره قطع کرده شده است. همچنان بنا به خطر کاهش کرونا ویروس وضع کرانتینی در ازبکستان تا 10 می تمدید گردیده است. مقامات جمهوری ازبکستان ابراز داشتند که منع پروازها و تمدید مهلت آن تا 3 ایون به خدمات بارکشانی هوایی ربط ندارد. برای برگردانیدن شهروندان ازبکستان از خارج یک چند پروازهای چارتری به نقشه گرفته شده است که حالا آن را کمیسیون مخصوص جمهوری ازبکستان اوید مبارزه با ویروس کرونا با دیگر مقامات دخلدار هماهنگ می‌کند. شما خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیوی موجر شنیده ایستادید. پرزیدنت قرقیزستان در خصوص تمدید مهلت برگردانیدن قرض‌های کشورش به چین با پرزیدنت این مملکت سی جین پین گفتگوی تلفنی انجام داده است. در این باره معاون سروزیر قرقیزستان ارکین اسرندیف خبر داده است. حالا قرض قرقیزستان از چین 46% مجموع قرض‌های خارجی قرقیزستان را در بر می‌گیرد. تنها حجم قرض قرقیزستان از اکسیم بانک چین 1 میلیارد و 793 میلیون دلار گفته می‌شود. مجموع قرض عمومی خارجی قرقیزستان را حالا 3 میلیارد و 860 میلیون دلار در بر می‌گیرد. طبعا گفته می شود در صحبت تلفنی پرزیدنت قرقیزستان با همتای چینیش مسئله برگردانیدن قرض‌های عهده‌داری قرقیزستان در نزد جمهوری مردم چین به موقف گذاشته شده. جهت برگردانیدن قرض‌های چین پرزیدنت‌های هر دو کشور تا به اعتدال آمدن وضع اپیدمیولوژی در قرقیزستان و همچنین بهگردیدن وضع اقتصادی این کشور به موافقه رسیدند. همچنان جانب چین آمادگی خود را در سمت کمک بشردوستانه به قرقیزستان جهت مبارزه با ویروس کووید 19 اظهار داشته است. بریتانیای کبیر از روی شماره فوتیدگان کووید 19 در اروپا در مقام دوم بوده. از این جهت کشور اسپانیا را پیش گذشته است. طبق آخرین معلومات در شایع‌گری بریتانیای کبیر شماره هلاک شدگان از ویروس کرونا از 26000 نفر گذشت تا امروز در اسپانیا زیاده از 24000 نفر بیماران فوت کردند. سطح بلندترین مرگ و میر انسان ها از ویروس کووید 19 در قاره اروپا از همه بیشتر در ایتالیا به نظر می رسد. در این کشور بیش از 27 از 5000 نفر سرایت یافتگان از ویروس کووید 19 وفات کردند. بار اول مقامات بریتانیا شماره فوتیدگان کووید 19 را که بیرون از بیمارخانه ها در خانه و یا در خانه پیرانسالان فوتیدند بر روی خط عمومی داخل کردند. اکنون این فوتیدگان هر روز به آمار داخل کرده می شوند. بر اساس شمارش نو آزمایش افزایش هر روزه فوت از بیماری کرونا ویروس نزدیک 4419 نفر را در بر میگیرد. تعداد فوتیدگان در یک روز اخیر در بیمارخانه های بریتانیا کبیر 765 نفر را تشکیل داده است که این نسبت به یک روز پیش 1.5 برابر بیشتر است. در مجموع در بریتانیای کبیر زیاده از 166 هزار حالت سرایت ویروس کووید 19 تصدیق کرده شده است که در عموم زیاده از 26 هزار نفر فوت کردند.
тақрибан 140 миллион нафар дар ҳиндустон бинобар маҳдудиятҳои ҷорӣ гардида ҷиҳати мубориза бо паҳншавии сирояти коронавирус ҷойи кори худро аз даст доданд. хабар медиҳад рӯзномаи The Finance Times бо такя ба арзёбии маркази ғайридавлатии мониторинги иқтисодии ҳиндустон. шумораи аҳолии кормандони бекормондаи ҳиндустонро метавон ба тамоми аҳолии русия муқоиса кард. ҳоло тибқи арзёбиҳои сатҳи бекорӣ дар ҷумҳурии ҳиндустон аз 8% қаблӣ то ба 26% боло рафтааст ки таҳлилгарон ин оморро ҳафтаҳои оянда дар садри 30 то 35% бекории аҳолӣ пешбинӣ мекунанд. дар кишваре ки зиёда аз 1 миллиарду 300 миллион аҳолӣ дорад, дар тӯли 35 рӯз чораҳои қатъии карантинӣ ҷорӣ карда шудаанд ки 33 000 ҳолати сирояти коронавирус тасдиқ карда шуда, 1074 нафар токунун дар ҳиндустон аз вируси короно фавт карданд. ҳолатҳои тасдиқшудаи гирифторӣ ба ин вирус дар ҳиндустон рӯ ба коҳиш аст. дар ояндаи наздик интизор аст ки мақомоти ҷумҳурии ҳиндустон чораҳои карантиниро дар баъзе аз қисматҳои он сабуктар намоянд. سامعین عزیز، شما نشر جنبسته خبرهای روز را مستقیما روی موج رادیوی ماجر شنیدید. با شما استراحت با فراغت را تمنا میکنیم. برنامه‌های دیگر رادیوی ماجر را روی موج رادیو پیگیری کنید. سلامت باشید.